Svečanim presecanjem vrpca i uz prisustvo velikog broja građana ponovo je otvorena umetnička galerija legata Miluna Mitrovića. Ovo je bio i značajan događaj za Soko Banju jer je nakon višegodišnje pauze u radu galerije ponovo odata počast humanisti i velikom slikaru koji je i Banji zaveštao svoja najdragocenija dela. Legat Miluna Mitrovića prvi put je otvoren na dan opštine Soko Banja 21. juna pre 23 godine, kada su prvi put bile izložene njegove slike. Tom prilikom Milan je zaveštao preko 150 slika opštini Soko Banja kao trajno svedočanstvo njegove ljubavi prema rodnom gradu, njegovim živopisnim predelima i ljudima. Ovaj prostor je zaista, kao što i sami možete videti, jako lep i reprezentativan i namenski je napravljen kao izložbeni prostor, odnosno galerija. Ovde će biti mogućnosti za izlagače različitih vrsta, što slikarstva, što drugih vrsta umetnosti, vizuelnih, ali je takođe i adekvatan prostor i za neke druge umetničke forme, poput književnih večeri, muzičkih koncerata, manjih formata, kamernih koncerata itd. Postavka Milunovih slika biće stalna postavka u jednom delu galerije, dok će drugi deo galerije biti za različite izlagače koji nam se budu javljali. Naravno, prednost uvek imaju lokalni umetnici i stvaraoci, a zatim naravno i eminentni slikari iz Srbije, ali i iz regiona. Opština za sređivanje i ponovno stavljanje legata u funkciju izdvojila 2 miliona dinara, što po oceni predsednika opštine Soko Banja i nisu velika sredstva, imajući u vidu značaj galerije za kulturni i društveni život Banje. Verujte, nije trebalo mnogo novca da se sredi i stavi u funkciju, ali više od 10 godina nije radio opština, je sad sa nepunih 20.000 eura ili ti 2 miliona dinara uredila legat i stavila ga u funkciju, što je Milun Mitrović, čuveni Sokobanjčanin i slikar koji je to zaslužio i zaveštao preko 150 svojih umetničkih dela Soko Banji, umetničkih dela od neprocenjive vrednosti. Ako vam kažem da njegove umetničke fotografije, da njegove umetničke slike znači imaju vrednost od 500, 600, skoro do 10 i 15.000 eura, ništa neću pogrešiti, ali ono što ćemo mi u narednom periodu raditi, obezbediti adekvatan depo, uraditi procenu vrednosti, jer to zaslužuje delo Miluna Mitrovića i njegove porodice koje sav ovaj opus dela zaveštala opštini Soko Banja pre 30 godina. O radu i delu Miluna Mitrovića na otvaranju galerije govorili su dr. Miloš Milojković, Milunov savremeni kolega i prijatelj, akademski slikar iz Soko Banje Momir Armuš, a prisutni su imali priliku da uživaju u jedinstvenoj simbiozi svih umetničkih izraza, kako samog prostora sa umetničkim delima, tako i kroz poeziju i melodiju gitare sa izvođačima Milošem Pavovićem i Vladimirom Crnomarkovićem. A mali dečko preskače zidove gradske i progone ga seljaci što krade njihovo voće, ali on je muško i tako mu se hoće, šta mu ko može, neka ceo svet iskoči iz kože, jer on će jednog leta na užarenoj morskoj plaži, jednoj lepotici bezobrazno. Pokaži joj, sine moj, pokaži. Za tvoju snagu, na životinju gladnu da će se liči tvoj tata, a tvoja sirota majka od prevelikog straha s njim se u koštac hvata. Njegov rad je pripada nekom ekspresionizmu, modernom ekspresionizmu, koji je zadržao taj figurativni način izražavanja na svoj način, naravno, i prilikom odabira slika za ovu postavku Bata Majkić i ja smo gledali da napravimo presek njegovog rada na pejzažu, na portretima, na aktima i na nekim većim formatima koje je radio u Soko Banji. Jer mu je tema bila samo Soko Banja ili on bio onako... Dobro, nije samo Soko Banja, ali mahom jeste, jer on je vezano da ovde je rođen i ovde je najviše slika. Mada je najveći deo svog života proveo u Beogradu i kao građanin i kao raditelj, radio u Višoj pedagoškoj školi u Beogradu. Ima nešto što nismo rekli o Milunu, a vi bi voleli da kažete sad. Mnogo toga je rečeno, a opet malo je rečeno. Milun Mitrović rođen je 15. decembra 1922. u selu Rujevica kod Soko Banje, a preminuo je u Banji 2010. godine. Od 1945. godine živi i radi u Beogradu. Diplomirao je na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu 1972. godine.
Njegovi radovi bili su na izložbama u Tuzli, Zagrebu, Beču, Oslu, Trondheimu, Bukureštu, Edinburgu, Montrealu, Njujorku, Čikagu i širom Srbije. Dobitnik je više nagrada za slikarstvo, a odlukom predsjedništva SFRJ odlikovan je ordenom rada sa zlatnim vencem 1980. godine. Tokom svoje slikarske karijere stvorio je više od 1000 dela. Od druga do druga, od drage do drage, od grana do grana, rodim vijest. Sam rukom pod rukom, tražim na ljubavu, a gađa me aplauz, gađa me smeh.